Ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe nk'ibisanzwe ngende nitwa Eric wacu tudatinze rero tugiye kurebera hamwe intambara eshanu zabayeho mu mateka y'isi zatwaye akayabo k'amafaranga cyangwa se zatwaye akayabo k'amadolari menshi kurusha izindi ntambara zose zigeze zibaho mu mateka y'isi. Tudatinze rero turahera ku ntambara ya mbere intambara ya kabiri y'isi. Intambara ya kabiri y'isi yatangiye mu mwaka w'1939 irangira mu mwaka w'1945. Iyi ni intambara yahuriyemo ibihugu byinshi bitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Ubudage, Ubuyapani ndetse n'Ubwongereza. Iyi ntambara bivugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine zakoreshejemo amafaranga agera kuri miliyari 4,000 by'idolari ushingiye ku gaciro k'idolari ry'uyu munsi. Kubiza imibare rero urahita ukarikira, urabona ko ayo mafaranga ushobora gusanga amafaranga u Rwanda rutari rwayakoresha guhera nko mu myaka 30 ishize. Ku mwanya wa kabiri rero tudatinze turasangaho intambara ya Afghanistan, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiraga mu gihugu cya Afghanistan kugira ngo ibashe kuba yakuraho leta y'abatalibani. Iyi ni intambara yatangiye mu mwaka w'2001 irangiye mu mwaka w'2021 kubera ko aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuye ingabo zazo ku mugaragaro mu gihugu cya Afghanistan. Iyi ni intambara Amerika yatakarijemo miliyari zigera ku 2,000 by'idolari ushingiye ku gaciro k'idolari ry'uyu munsi. Nabasabye ko mwakomeza gukora karikire kugira ngo tuze kubasha kumenya agaciro k'amafaranga izi ntambara zaba zaratwaye. Mbibutsa neza ko aka kanya uhise ukora subscribe, ibiganiro byacu byose byajya bikugereraho kugiye. Tudatinze rero ku mwanya wa gatatu turasangaho iyihe intambara. Tudatinze rero ku mwanya wa gatatu turahasanga intambara ya Iraq cyangwa se intambara yahuje Iraq ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni intambara yari igamije gukuraho umugabo witwa Saddam Hussein cyangwa se gufata Saddam Hussein waje gukatirwa urwo gupfa. Ni intambara yatangiye mu mwaka w'2003 irangira mu mwaka w'2011. Ni intambara bivugwa ko yatwaye amafaranga agera kuri miliyari 1,000 z'idolari. Nababwiye ko mukomeza gukora karikire kugira ngo tuze guhuriza hamwe ushingiye ku idolari ry'uyu munsi, kubera ko iyi ntambara bivugwa ko yatwaye miliyari 1,000 z'idolari ushingiye ku gaciro k'idolari cyangwa se kaho idolari irigeze. Tudatinze rero ku mwanya wa kane turahasanga intambara ya Vietnam cyangwa se ya Amerika na Vietnam. Intambara ya Amerika ndetse na Vietnam rero mwagiye muyibona mu binyamakuru ndetse no muri filime nyinshi cyane zitandukanye. Iyi ntambara bivugwa ko yatwaye miliyoni zigera kuri 700 z'amadolari dushingiye ku gaciro k'idolari k'uyu munsi. Ku mwanya wa gatanu rero tudatinze turasanga intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine cyangwa se ya Vladimir Putin ndetse na Volodymyr Zelensky. Iyi ni intambara tutari twamenya agaciro k'amafaranga imaze gutwara, ariko ndagira ngo mbibutse neza ko ari intambara yatangiye umwaka w'2022 tukimara kuva muri corona kabisa, kugeza n'uyu munsi ibihugu byombi biracyari gukubitana kabisa, biracyari gukubitana ku rwego rwo hejuru. Ntabwo twari twamenya agaciro k'amafaranga cyangwa se k'amadolari iyi ntambara ishobora kuzatwara, kuko nayo igomba kuzaza mu ntambara zihenze cyane kubera ikoranabuhanga ndetse n'ibintu byinshi cyane byagiye byangirikira muri iyi ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Hano ni kuri Real Vibe, nimba ari ubwa mbere uhageze banzure kuri ako kabuto ko hirya urebe nimba warakoze subscribe. Niba utarakora subscribe rero ni igihe cyiza, ndabizi neza kuri umuntu mwiza guhita ukanda kuri ako kabuto kanditseho subscribe. Ntago ari ibintu byakunanira kuko nibitari ibi warabikoze. Ibihe byiza cyane, ndabakunda cyane. Nge nitwa Eric wacu nk'ibisanzwe.